nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza. uyu munsi wa none tariki 14 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse kandi none muri uyu mugoroba cyangwa se muri amasaha ya nimugoroba tujye kureba amwe mu makuru agezweho aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. uwo bita Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravugwa mu mpapuro zo kubangamira itegeko nshinga, ndetse n'uriho ariwe Felix Tshisekedi ndavuga ku mwanya mukuru w'igihugu. uyu Joseph Kabila akaba yongeye kugaragara i Pretoria muri Afurika y'Epfo, akaba ariho akomereje ibikorwa bye byanenzwe n'ubutegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ni mu gihe uyu mugabo asanzwe yarafatiwe ibihano nyuma yo guhanwa ibyaha bigiye bitandukanye n'urukiko, agakatirwa igihano cyo gufungwa burundu. turaza kureba rero ibyo uyu mugabo arimo, ni mu gihe kandi turanyarukira mu makuru akomeye cyane. inteko ishinga amategeko ishobora kweguza Jackman Shabani nyuma y'uko ari gushinjwa kutakora inshingano ze nk'uko azisabwa. nkwibutsa ko uyu minisitiri w'intebe ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba ashinjwa rwose na benshi kuba atari gukora inshingano ze neza. ni mu gihe hari na bamwe mu bacuruzi bakomeje kugenda bicwa hariya mu mujyi wa Kinshasa mu duce twa Gombe. turaza kubigarukaho nabyo. turareba kandi ku bijyanye n'ibiganiro biri guhuza FC23 ndetse n'uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje mu Busuwisi. ibiganiro bizaba bigeze he hagati y'izi mpande zombi uko ari ebyiri zirimo kuganira ku mahoro ndetse n'ahazaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu gice cy'uburasirazuba bw'iki gihugu. turabigarukaho. mu mikoranire hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'Ububiligi biravuga ko abasaba ubuhungiro bagomba kwerekezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kuba barushaho kuba benshi, aho imibare igaragaza ko ubwikube bwarushijeho kwiyongera cyane. umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch watangaje ko kuri uyu wa kabiri tariki 14 Mata 2026 ko intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushyira ubuzima bw'abasivile mu kaga gakomeye. ibi by'umwihariko byibasiye uturere twa Fizi, Mwenga na Uvira mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. ibitero by'indege z'intambara n'iza drones birimo biriyongera kuva mu kwezi k'Ugushyingo 2025. ni mu gihe n'ubundi kugeza izi saa cyangwa se kugeza magingo yangaya mu bice bimwe na bimwe hakomeje kugenda havugwa imirwano. nari uyu munsi kuri wa 14 kuri uyu wa kabiri Mitamba, ndetse havuzwe nanone imirwano yahuje abarwanyi ba FC23 n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yanumvikanyemo ibitero bya drone nyuma y'uko muri aho bita muri groupement ya Ziraro muri teritwari ya Karehe abarwanyi ba FC23 bari bambuye ibice bimwe muri aka gace. nabyo turaza kugenda tubigarukaho. mu mujyi wa Goma hari kuvugwa urunturuntu, ndetse kandi nanone turanyarukira no mu yandi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda asirikira hirya no hino hagaruka hano muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. nyemerera aka gaseke k'amakuru tugapfundire ku makuru agaruka ku biri kuba kuri Kivu y'Amajyepfo byashyizwe hanze na raporo y'umuryango Human Rights Watch. hanyuma turabiva dukomereza kuri Joseph Kabila, ari nayo mpamvu mbararika kuza gukomeza gukurikirana amakuru yacu kuko inkuru za Joseph Kabila zirashyushye, ndetse kandi kuba zishyushye ayo 23 nanone mu biganiro bya Doha byimuriwe mu Busuwisi naho birashyushye, dore ko kugeza kuri iyi saha icyo ugomba kuba wamenya cyangwa se kiriho nuko umujyi wa Bukavu ndetse na Goma FC23 zinyeshyamba harimo gusabwa ko zawurekura zikavamo cyangwa se ari gahunda yo kuzirukanamo. turabigarukaho, ariko reka tubanze duhere kuri ibi ngibi bihangayikishije Human Rights Watch ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, nk'uko aya makuru agenda abigaragaza cyangwa se arushaho kubitwereka. mbere ko dukomeza rero n'aya makuru ku buryo burambuye, ariko ntiwibagirwe gukanda subscribe cyangwa se sabone, ntiwibagirwe gutanga ibitekerezo byawe cyangwa se inyunganizi, ntunibagirwe kandi kuba warayikinga cyangwa se imitima ubundi tukikomereza. ku bari maze kugera muri groupe yacu ya WhatsApp, bravo, ndabashimira cyane. ku batarabikora uraza kunyura munsi y'umutwe w'inkuru yo muri komenti atangirwa ibitekerezo, uraza kubona link twagushyiriyemo iza kukugeza cyangwa se iza kugufasha kubana natwe muri groupe yacu ya WhatsApp. reka twinjire mu makuru. umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch watangaje kuri uyu wa kabiri tariki 14 Mata 2026 ko intambara ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushyira ubuzima bw'abasivile mu kaga gakomeye.
hano mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyi nyandiko yasohotse biravuga ko mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo mu duce twa Fizi, Uvira na Mwenga hari ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara ahanini, aho ibitero by'indege z'intambara za drones bikomeje kwibasira utu duce kuva mu Gushyingo 2025 nk'uko Human Rights Watch bivuga, ishingiye ku makuru yakusanyijwe n'imiryango nka ACRA ndetse n'umuryango w'abibumbye Loni. Umubare w'ibitero by'indege zitagira abadereve ngo byaba bikomeje kurushaho kwiyongera nk'uko bigaragara. Ibi rero bikaba byarahitanye ubuzima bw'abantu ndetse binangiza amatungo n'imitungo y'abaturage. Abasivili baguye mu bitero bya drone. Muri itangazo rya Human Rights Watch yatangaje ko mu kwezi kwa gatatu 2026 ibitero bya drone byahitanye nibura abantu babiri bo mu muryango w'abanyamurenge. Ati abatangabuhamya n'abavandimwe babahohotewe babwiye Human Rights Watch ko ibitero bya drones byagabwe mu misozi miremire byinshi abantu babiri. Tariki 23 Werurwe umugabo w'imyaka 86 yishwe arimo kuragira amatungo hafi ya Minembwe. Mu gihe ku itariki 30 Werurwe umwana w'umuhungu w'imyaka 14 yiciwe mu murima hafi y'iwabo ku butaka bwa muri Fizi. Human Rights Watch yongeyeho ko bitaramenyekana niba ibyo bitero byari bigamije ibirindiro bya gisirikare. Abaturage bavuze kandi ko amatungo menshi yapfuye mu gihe amazu menshi yasenywe n'izo ndege. Ubuyobozi bw'abaturage, umukozi w'ubuvuzi ukora Minembwe yavuze ko Human Rights Watch yagize iti turimo guterwa ibisasu buri gihe kandi abantu benshi barakomereka. Aya makuru agaragaza ubukana bw'ibi bitero byibasira abaturage mu gihe ku butaka hagaragara n'ingabo nyinshi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro mu mijyi no mu byaro. Human Rights Watch ivuga kandi ko muri Werurwe 2026 igitero cya drone kibasiye radiyo yaho Imadego hafi ya Minembwe. Umwe mu bagihamije yagize ati igihe twabonaga drones zigenzura ikirere twahitaga duhunga. Uyu ni nabwo yaboneyeho gutangaza yuko zarashe kuri radiyo zikurikirana abari bahunze mu mirima iri hafi aho. Ingabo z'u Burundi ziri mu mirwano. Human Rights Watch ishingiye ku makuru y'inzego z'umutekano ivuga ko ingabo z'u Burundi zigera ku 4,000 zoherejwe mu turere twa Fizi na Mwenga, aho zifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Amatsinda ahanganye muri iyi ntambara, aho iyi ntambara imaze igihe kinini ihanganishije impande zitandukanye. Ku ruhande rumwe umutwe wa Twirwaneho ukomoka mu Banyamurenge uvugwamo kugirana ubufatanye na M23 n'ingabo z'u Rwanda ndetse no kuba imikoranire ya hafi n'imwe mu mitwe y'abarundi nka Red Tabara. Ku rundi ruhande hari ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'imitwe wa Zarendo yahoze yitwa Mayimayi igizwe n'abarwanyi bakomoka mu moko atandukanye arimo Ababembe, Abafureru n'Abanyindu hamwe n'ingabo z'u Burundi. Impuguke z'umuryango mpuzamahanga zivuga ko iyi raporo igaragaza impungenge ku ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote n'iz'imbere mu bice bituwe n'abaturage, igasaba impande zose ziri mu ntambara kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile. Uyu muryango usaba ko hakorwa iperereza ryigenga ku bitero byahitanye abasivile ndetse n'ingamba zigafatwa mu rwego rwo kurinda ubuzima n'imitungo by'abaturage mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi raporo igaragaza ko umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo waba ukomeje kuzamba, bikaba byongera ubukana bw'ibibazo by'ubutabazi n'uburenganzira bwa muntu muri tuno turere. Mu makuru yandi, Joseph Kabila yongeye kuvugwa mu bitangazamakuru. Ku wa mbere tariki 16 Mata ibinyamakuru bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagarutse ku ngingo ebyiri z'ingenzi ziri mu makuru agezweho: ibijyanye n'umutekano n'imishyikirano iri kubera mu Busuwisi hamwe n'ikibazo cy'imyenda igera kuri miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika ikwiye kugaruzwa n'ikigega gishinzwe guteza imbere inganda. Joseph Kabila yongeye kugaragara muri Afurika y'Epfo nk'uko byatangajwe na African News. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kugaragara muri Afurika y'Epfo ahitwa nko mu birometero afatwa nko birometero 60 uvuye Pretoria. Bivuga ko yahuriye n'abashinzwe umutwe witwa Souvenir RDC mu nama yabaye kuva ku itariki 3 kugeza tariki 8, ikaba yarabaye mu ibanga rikomeye. Itangazo ryasohotse ku itariki 11 Mata 2026 risinywa na Moise Nyamugabo ryagaragaje kunenga ubutegetsi buriho i Kinshasa
bashinjwa kwiharira ubutegetsi, gukandamiza abatavuga rumwe nabwo no gukoresha ingufu za gisirikare ku baturage. Ryavuze kandi ko umutekano wifashe nabi mu bice birimo Minembwe, Masisi, Goma, Ituri, Nord Kivu, Grand Bundudu na Maluku. Uwo mutwe wanagaragaje impungenge ku bukene bukabije, aho uvuga ko raporo ya ANC yo mu 2025 yerekana ko abanyekongo barenga miliyoni 64 babayeho munsi y'umurongo w'ubukene. Wanenze kandi amasezerano mpuzamahanga asinywa na leta ya Kinshasa, uvuga ko adakorerwa mu mucyo. Ku bijyanye n'itegeko nshinga, Joseph Kabila yatangaje ko azahangana n'umugambi uwo ari wose wo kurihindura ibintu byongera umwuka mubi wa politike mu gihugu, mu gihe igihugu gikomeje gushaka amahoro mu burasirazuba. Ikinyamakuru La Potential cyagaragaje ko ibiganiro biri kubera i Geneve hagati ya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 bikomeje kugaragaramo urujijo, cyane cyane kubera igicucu cya influence ya Joseph Kabila. Hari impungenge ku byo bishobora kubangamira ukwizerana mu mishyikirano. Ku rundi ruhande, ikindi gitangazamakuru cyatangaje ko guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yashimangiye ko izakomeza kurinda ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu nk'uko byagarutsweho mu nama ya 86 y'inama y'abaminisitiri. FPI irasaba leta ubufasha mu kugaruza miliyoni 300 z'amadolari. Binabyo ni byagiye bigarukwaho cyangwa se bikomozwaho, ariko by'umwihariko ingingo ikomeje kwibazwa ni ya Joseph Kabila ndetse n'ibiganiro biri kubera mu Busuwisi. Hari umwe mu bashobora kweguzwa hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo usanzwe ari mu myanya yo hejuru, uyu akaba ashinjwa kudakora inshingano ze neza nk'uko yazishyikirijwe. Ni inshingano zo gukurikirana umutekano w'abatuye Repubulika Demokarasi ya Kongo. Vice Minisitiri w'Intebe ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Bwana Jackman Shaban, yakirijwe icyifuzo cyo kutamugirira icyizere mu nteko ishinga amategeko. Ko ibi byatangajwe ku wa mbere tariki 13 Mata, bikaba ari ibyemezo byatanzwe na Depite Ladi Yengotikala uhagarariye umujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo, akaba n'umunyamuryango w'ihuriro riri ku butegetsi bwa Union Sacrée. Byavuzwe n'uyu mudepite ngo byaba bigaragaza ko abaturage benshi bivuza ko Jackman Shaban yakurwa muri izo nshingano. Uwatangije iki cyifuzo yatangaje ko yamaze gukusanya imikono irenga 50 y'abadepite bagishyigikiye nk'uko amategeko abiteganya kugira ngo gishyikirizwe inteko. Depite Yongotikana yavuze ko agamije kwamagana imicungire idahwitse y'umutekano mu gihugu, aho agaragaza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kwiyongera cyane cyane Kinshasa no mu yindi mijyi minini. Yavuze ko ubu bwiyongere bugaragaza intege nke mu mikoranire y'inzego z'umutekano ndetse no kunanirwa kw'abayobozi mu gusubiza ibyifuzo by'abaturage. Yagize ati, mu mezi ashize umwe muri bagenzi banyu wari umunyamakuru wa RTNC yashimuswe aricwa. Undi mugenzi wanjye umuganga witwa Dr Nicole nawe yarashimuswe aricwa. Yakomeje agaragaza impungenge ku bwiyongere bw'ibyaha by'ubujura bikoresheje intwaro ku manywa y'ihangu, abaza niba iperereza rikorwa ndetse n'ibihano bihabwa abakekwaho ibyaha. Yagize ati, umunyekongo wese ubaho mu mutekano muke, ese twakomeza guceceka kubera ko turi abanyamuryango ba Union Sacrée? Oya. Uyu mudepite yongeye ko abaturage batagishobora kugenda bisanzuye cyane cyane mu murwa mukuru Kinshasa. Ati, abaturage bakeneye kugenda mu bwisanzure ariko uyu munsi bagenda bafite ubwoba. Twabatakarije icyizere. Mu masaha 48 ari imbere arasabwa gutanga ubwegure bwe kuri perezida wa Repubulika nk'uko biteganywa n'amategeko agenga imikorere y'inteko ishinga amategeko. Iki cyifuzo kizaganirwaho mu nama rusange. Nyuma y'impaka hazakurikiraho itora rizemeza niba minisitiri agumana inshingano ze cyangwa se azavaho. Ubwiyongere bw'abanyekongo basaba ubuhungiro mu Bubiligi. Umubare w'abanyekongo basaba ubuhungiro mu Bubiligi wakomeje kwiyongera, aho mu mezi 3 ya mbere y'umwaka wa 2026 ngo hagaragaye dosiye zigera kuri 450. Minisitiri w'Ububiligi ushinzwe ubuhungiro n'abinjira n'abasohoka yabitangaje kuri wa mbere tariki 13 Mata 2026 mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru i Kinshasa. Ni mu ruzinduko rw'akazi yagiraga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu muyobozi yagaragaje imibare mishya y'abimukira, ashimangira ko umubare w'abasaba ubuhungiro wiyongereye ugereranyije n'abantu 2500 babusabye mu mwaka wa 2025. Yavuze ko nubwo imibare izamuka, igice kinini cy'izo dosiye cyangwa n'inzego zibishinzwe mu Bubiligi kuko kitujutsa ibisabwa n'amasezerano mpuzamahanga y'i Geneve. Itandukaniro hagati y'ubuhungiro n'ubwimukira busanzwe. Minisitiri Aneline Van Bosti yibukije ko ubuhungiro buhabwa gusa abantu
bahura n'akaga gakomeye nko gutotezwa ku mpamvu za politike, idini, ubwoko, ubwenegihugu cyangwa ibitekerezo byabo. Yashimangiye ko impamvu zishingiye ku bukene cyangwa gushaka imibereho myiza zitari mu zituma umuntu ahabwa ubuhungiro. Agira ati ubuhungiro ntibugenewe abantu bashaka imibereho myiza kubera impamvu z'ubukungu cyangwa iz'imari. Ibisabwa bisobanuwe neza mu masezerano ya Geneve. Aya magambo agaragaza ko Ububiligi bukurikiza amategeko mpuzamahanga agenga itangwa ry'ubuhungiro agamije kurinda by'umwihariko abantu bahunze ibibazo bibashyira mu kaga. Uburyo bwemewe bwo kwinjira mu Bubiligi nubwo yasobanuye ayo mabwiriza akakaye, Minisitiri Van Duset yagaragaje ko Ububiligi bukomeje kwakira abinjira mu gihugu banyuze mu nzira zemewe n'amategeko, aho yatangaje ko 80% by'abasaba visa zisanzwe bazihabwa, bikerekana ko inzira zemewe zo kwimukira muri icyo gihugu zikiri zifunguye. Yashishikarije abanyekongo bifuza kujya mu Bubiligi gukoresha inzira zisanzwe zo gusaba visa aho kugerageza gusaba ubuhungiro badafite impamvu zemewe n'amategeko. Icyo biteganyirijwe abasaba ubuhungiro batabyemerewe. Minisitiri yavuze ko abasaba ubuhungiro bazasangwa basabwa gusubira mu gihugu cyabo nk'uko amategeko mpuzamahanga n'ay'Ububiligi abiteganya. Yagaragaje ko gukoresha inzira zemewe ari byo bitanga icyizere cyo kugera ku ntego z'abifuza kujya kwiga, gukora cyangwa gusura Ububiligi. Ibi byatangajwe Kinshasa bigamije gusobanurira abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itandukaniro hagati y'ubuhungiro n'ubwimukira busanzwe ndetse no kubashishikariza kubahiriza amategeko agenga ingendo mpuzamahanga. Yavuze rero ko abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo badakwiye kwishinga ko wenda bashobora kuzabona amahirwe yo kuhindura ubuzima, ahubwo bagaguma mu gihugu cyabo kugira ngo mu by'ukuri igihugu kirushaho no kugenda gitera imbere, dore ko buriya ngo abaturage nabo ari imbaraga z'igihugu. Imibare rero yarazamutse yongeraho abantu 450 ugereranyije n'abantu nk'uko bibarurwa bagera ku 2500. Urumva ko byibuze bageze ku 2900, hafi 3000 bagerageje gusaba ubuhungiro muri iyi minsi ya vuba. Kumva ko rero ari imibare myinshi. Gusa yavuze ko 80% by'abasabye ibyo byangombwa ari bo babihawe, ndetse hasuzumwe impamvu za nyazo kugira ngo habeho gutanga ibyo byangombwa. Ku bantu batigeze batanga impamvu zifatika, yagaragaje ko batigeze bahabwa ubuhungiro ndetse badashobora no kuba babuhabwa rwose nk'uko yarushijeho kugenda abigaragaza mu magambo ye yagiye akoresha agaruka ku biri kuba hano nk'uko bigaragara. Hategerejwe rero igisubizo kiza gufatwa kuri uyu mwanzuro nk'uko bigaragara, niba bamwe baza gukomeza kugerageza kugira ngo barebe ko bakwerekeza mu Bubiligi cyangwa se batari buze kugerageza. Ibyo ni ibikomeje kugenda byibazwaho na benshi, ariko kugeza kuri ubu ngubu Ububiligi ni igihugu gisanzwe gifitanye imikoranire myiza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bibazo by'umutekano, dore ko barimo Maxime Prevot bagiye bagaragaza ko bashyigikiye cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'igihugu gicumbikiye abanyekongo benshi cyagiye kinakorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mishinga igiye itandukanye. Na n'uyu munsi iki gihugu cyo ku mugabane w'Uburayi kiracyagaragaza ndetse kinashimangira ko gishyigikiye cyane rwose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mishinga yose bashobora gufata, ishobora kuba mu by'ukuri yaba iyo umutekano, politike, ubukungu ndetse n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye zose bagiye basiba kugaragaza ko babishyigikiye. Mu makuru yandi mu tuntu n'utundi, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku rubuga akoresha rwa True Social yasibye ifoto yamugaragazaga yigize Mesiya nyuma y'uko iyi foto ivuzwe n'abantu benshi. Uyu perezida Donald Trump yari yakoze ifoto hifashishije ubwenge buhimbano AI cyangwa se artificial intelligence, hanyuma akora ifoto imugaragaza ari kuzura abantu ndetse ameze nk'umumarayika mu bicu. Iyi foto rero yavugishije benshi kugeza ubwo uyu perezida Donald Trump yahise yakura iyi foto ye ku rubuga rwa True Social asanzwe yakunda no gukoresha cyane cyangwa azwiho gukoresha cyane nk'uko bizwi.
aya ngaya rero ni amwe mu makuru yaragezweho, unyemerere ngushimire cyane, mbabwire ko turagaruka amasaha ari imbere dusuzuma ibiraba bigezweho muri aka karere ka Afurika ibiyaga bigari ndetse n'ahandi n'ubundi nk'ibisanzwe. Ngiye kuri mikoro na Bosco in Region Info, tubana umunsi kundi muganiro n'amakuru. Nibagirwe kugenda udakanze subscribe cyangwa se sabone. Ikindi kandi nanone usabwa kuba wakora no gushaka ko bajya muri group ya WhatsApp cyangwa se ugasharinga. Ciao ciao.